مجمريا أبز حلف وان بدال بتذكروا تخون يوم هندبت فيديو ناقبر كيا متياتني ناير تي في ريبورتي هبنيرة لك كمتي كنياتنا معلتنا تنزل نابلا غلنا تي كواليتي نايت دمسي بفلاينا معلتنا تنزل بري سقربت كواليتي قديل نيرا مونغوس كاتش قبر سلازنا بري تمان نمسب دما ريم سبل كايز مسك حسب من البات ناي كاميرات سقم من تقونه أو يوتيوب كاسل زلخانه كم كونتنت كريتر مالتيو بكاميرا زتسني سرح سلنسرع من البات ناي كاميرا دخون يخون نجارات كل جزء أقليل كان مرأي ناي كاميرا دخون يخون مو زخانه كنقبر زين فتن زبل حساب أبزام تينيري ما بزحتكم دما أبت كومنت سكشن كل خاطكم نتحسب أب أمرهم زنبري كل جزء ملالسكم حسب قدس حساب كلنا دما خنقبر خم نخيل ناتي ون كمات كيف لني بمبع كل خاطكم كميلكمني نتحسب جن تغكلنيا بروسس كله وصل زلوا زخانه نجار أنا أبتسقبهم أكلات كسعف جميرة حنت كابت صحف كلهم دما ني منيستر حبريتا هاجر إيرترا أتو يمان قبر مسكل إيميل صحفلو ويكا ملغ صحفلو وذا ملغ تدما نتازنا برد كونتات كم زخمزيلة حساب متجيني انتاي اللو تي كميت كونتات نالبات تنولى زلنا مستكون النزلو زقات أمدي ويس سؤالنا بحسابات رأينا نزارب زلنا إلى مسحاتتكو أنت تصبغت زخانة ملسيه بندم عليتيو تملسنا عتدما نعيس لازم ملست رايدي كونسي أب مبزحتنا دياسبورا زلنا سبات زقاتم كونتاتيو listen انتاي كم زخانة هيج. Dear Mr. George, greetings from Asmara, and apologies at the outset for not responding to your message of Sunday night, promptly due to other pressing engagements. 1. Let me first thank you for your keen/constructive interest and positive initiatives to address the perceived problem. But there are some inaccuracies in the diagnosis of the problem. The problem does not arise from outdated or poor quality's cameras. Let me walk you through the value chain of production/transmission for a better appraisal of the حمشنا بتازلوا إيميلي مليسو لي بالتعمي excellent زخانة بعمقت مرداتا زلوا حبريتايو مبزحتنا ده ماكسع كندو مرداتا كم زي بلنا فلوتيو هذا أبتناي تي في وي أب برودكاستينج أفلتو زلكم كتفلتوا تقول يوم ترى سبقن كفلتو زخلاي كونن مجمريا نتي تبقسو كبري بمهاب يغني لنا كمو عينة هناتي حساب بمقاسكا كابل بينا صبغ مخانو بمقلاص قتيلو أبتي نحنا أنا زغربكو حسابات مالتيو ناي فيديو كاميرات سقمي كون زغل زبلنا زبز عناون تمساسالي حسابي متسينا نتي كونتات بعمقت كريو خلو ناي كاميرات سقم كم زي كوني باي ذا واي سنين لانرينا latest technology بلو سقونا كاميرات كم زلوهم عبيدا يتسقم نزبل next topic ناتو صبغ يرجليت والو اسكن اسمع انتي تسقم حركاتي مبزحتك زي نقاقيد مابزي problem. 2. The event in the stadium was filmed by our mobile studio, OBVA, and deployed there for live broadcasting. The mobile studio is equipped with the latest HD cameras Grass Valley brand LDX92, which have HD format. Full and complete editing is routinely performed on the mobile studio and sent via satellite link to the studio/playout station. وترغلته تي اب ستاديوم ناس مراس تجبر فلوي نتسبل مع تناس this is نبره بت موبايل ستوديو نير تي في كم زجبرت نبرن كاميرا دما latest زي high definition كاميرا سلزي latest technology كم زتقامو كم دما Grass Valley brand تن كاميرات دما brand ناتن ثم تفلتنا كاميرا زيادة كتصنع كم تقولوا أي زنقرا نازلوا تسيس I'm really grateful كساك تزي قصلوا ملسك بنا بمخالو أزيد ما تنهي لنا تريتك وكم يبزع بعزون تعزبت لني سلزي full and complete editing is routinely performed by the mobile studio نايت mobile studio editing دما يقبر شعونا بيزغيد ناب satellite link sent via satellite link to the studio play our station says up the studio متى كابتا سمرا headquarters نايتي air TV يمت مكابو نابي خمس خيط جرأي to process كردان نابي quality نايتي سيل أبي كم زقدل In the main studio at our Asmara HQ. This is then uplinked to Nilesat, Arabsat, Globcast, and ENS12. زدما نابتيوم نتي حبريتا زرقحو نايل ساديو عرب ساديو اتوم كالوت نايزي ديجيتال زسدو ناي ديش channelات مالتيو ناي ارترا دي كون ناي وصاي كامبانيات نابو ميز خيد نخزرقح مالتيو. We pay quite a big sum of money, amounting to around 1.5 million USD per year, because we wish to reach all our diaspora all over the world. As these vast geographic space cannot be covered by the footprint of one satellite, we have no choice but to procure the combined services of the satellites mentioned above. In addition,
እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ነዚ ነገራት እዚ ናብ ህዝብና እዚ ዳያስፖራ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ፋሒሉ ዘሎ ናብ ኩሉ ከም ዝበፅሕ ንክትገብር ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝኸፍል እቲ ሚኒስትሪ ብዓይኒ ዶላር ካብ 1.5 ሚልዮን ዶላር ንዓመት ብምኽፋል ናብ ዝተፈላለዩ ዘርጋሕቲ ናይቲ ትሕዝቶታት ብምስዳድ ብዙሕ ዋጋ ከም ዝኸፍልሉ ይገልጽ ኣሎ ማለት እዩ ንውሕ ዝበለ እንዴት ትሕዝቶ ኣብ ገሊኡ ክከትፈልኩም እየ ምክንያቱ ምናልባት ነዛ ቪድዮ ንበይና ፖስት ክገብራ ትደልይዋ እንተኮይንኩም ኣብ ነዛ ቪድዮ በይና ፖስት ክገብራ ጻሕፉለይ ኣብ ታሕቲ ክከትፈልኩም Erie TV programs are live streamed in the internet via Denden LLC, who have a contract with the Ministry for live transmission as well as selective inputs on YouTube and other social media. እቲ ትሕዝቶታት ድማ ናብ ደንደን ኤልኤልሲ ዝበሃል ካምፓኒ ናብ ወይ ዝወስድ ንሱ ድማ ናብ ዩቱብን ናብ ካልእን ዝዝርግሖ ካምፓኒ ማለት እዩ ጨንፈር ናይቲ ካልእ ሰፕሬት ካምፓኒ እቲ ኤር ቲቪ ኣብ ዩቱብ ትሪእዎ ድማ ኣብ ትሕቲ ደንደን ኤልኤልሲ ምዃኑ ወይ ሊሚትድ ላያቢሊቲ ካምፓኒ ዝበሃል ማለት እዩ 3. The quality problem arises because all the programs prepared on HD format throughout the value chain of production, cameras, post-production segment, etc. are uplinked in SD format. This reduces the quality to some extent. Furthermore, እቲ ናይቲ ኳሊቲ ፀገም ካበይ ዝመፅእ ነቲ ኩሉ ዝቕርቦ ቪድዮታት በቲ ሃይ ዴፊኒሽን ፎርማት ተቐሪቡ ናብቲ ኔክስት ሰግመንት ክኸይድ ከሎ ግን ብኤስዲ ፎርማት ካብቲ ዝነበሮ ንታሕቲ ገፁና ወረዳ ከም ዝኸይድ ዘሎ ናብ ሳተላይት ክስደት ከሎ ማለት እዩ this reduces the quality to some extent. Furthermore, for via live streaming ኣብቲ ከዓ internet live streaming the relaying company based in Jordan receives the signals from Arabsat Badar ከምትበሃል ማለት እዩ 4 satellites and transmit to Denden LC for internet via live streaming ስለዚ ንሳቶም ኣብቲ ናይ ኣብ ጆርዳን ዝርከብ ካምፓኒ ክሰድዎ ከለዉ እቲ እሱ ድማ ወሲዱ ናብቲ ደንደን ኤልኤልሲ ዝበሃል ክሰዶ ከሎ እቲ ካብዚ ናብቲ ክኸይድ ከሎ እቲ ኳሊቲ ኣብኡ ከም ዝጎድል ዘሎ እዮም ዝነግሩ this means there is ናይ production ፀገም ዘይኮነ ናይቲ ካብቲ ናብቲ ዝሰጋገር ዘሎ ፀገም satellite and transmits to Denden LLC for internet live streaming. This means there is iterative reduction in quality. 4. The MOI has developed an integrated project to resolve these problems since 2019. The original and holistic approach was and remains to fully digitalize the broadcasting component in HD format. The project, which will cost around $40 million, was worked out with potential partners, but implementation and associated financing was delayed for a variety of reasons. But we have a So ኣብዚያ ረይዋ እዚ ፀገም እዚ ሓድሽ ነገር ከም ዘይኮነ እቲ ሚኒስትሪ ናይ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ድማ ካብ 2019 ጀሚሩ ሓደ ዓብይ መፍትሒ ነዚ ነገር እዚ ዝኸውን ዓብ ፕሮጀክት ንኩሉ ፉሊ ዲጂታል ብሮድካስቲንግ ንምግባሩ ብኩሉ ድማ በቲ ሃይ ዴፊኒሽን ኤችዲ ፎርማት ዝበሃል ዘሎ ንክገብሮ ከም ተበግሶ ወሲዱ ከም ዘለውን እዚ ድማ ክሳብ 40 ሚልዮን ዶላር ክወስድ ዝኽእል ምዃኑን እዚ ድማ ሓደ ዓብይ ኢንቨስትመንት ስለ ዝኾነ ምስቲ ቀዳምነታት ናይቲ ሃገር ኣብቲ ፕሮጀክት ኣብቲ ፓይፕላይን ከም ዘሎ ኣብ እዋኑ ድማ ናብ ትግባር ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ኣብታና ሓምሸት ድማ ክንከይድ ንኩሉ ሰመራይዝ ገይረ ናተይ መረዳእታ ዝወሰድኩ ክነግረኩም እየ was delayed for a variety of reasons. But we have a complete bankable project. The advantage would have been not only high quality but also 6 to 8 in-depth and channels with own frequency. Now we are working on another much reduced and phased implementation of the project. The first phase will consist of upgrading the uplink to HD format. So እዚ ናይ 40 ሚልዮን ዝወስድ ፕሮጀክት እንድሕሪ ኣብ ትግባረ በፂሑ ንሱ ነቲ ኩሉ ፀገማት ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ ዝዓበየ ስራሕ ንክሰርሕ እውን ከኽእል ዝኽእል እዩ እንተኾነ እዚ ቁርብ እቲ ፕሮጀክት እውን ዕብይ ዝበለ ስለ ዝኾነ ካልእ መንገዲ ድማ ካብ ጉድል ብዝበለ ካልእ ፕሮጀክት እውን ኣብኡ እውን ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዝሕብር ዘሎ Even this slice program will require substantial funding, but this is already on the pipeline. This will hopefully be implemented before the end of the year barring ስለዚ the good news ኣብዚኣ በፂሕና ኣለና ካብቲ ካልኣይ ወላ እዚ ካልኣይ ገፅ ዝብልዎ ዘለዉ ሙሉእ ብሙሉእ ዲጂታል ዘይኮነ ካልኣይ ገፅ ዝገብርዎ ዘለዉ ንሱ ኦልሬዲ ኣብ ፓይፕላይን ወይ ከዓ ኣብቲ መንገዲ ናይ ፕሮጀክት ንምፍፃምን ክሳብ መወዳእታ ናይዚ 2024 ናብ ትግባረ ክበፅሕ ተስፋ ከም ዝግበረሉ ዝኾነ ካልእ ፍሉይ ነገር ወይ ፀገም ተዘየጋጢሙ ስለዚ እቶም ኤርቲቪ ንነዊሕ ተፀሚምኩም ዝረኣኹም ፅቡቕ ነገር ይመፀኩም ከም ዘሎ ዘሕጉስ ዜና እዚ ቢግ ኒውስ እዩ ስለዚ ኣብ ፓይፕላይን ከም ዘሎ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ተኮይኑ ድማ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚኣ እቲ ኳሊቲ ብዝበለፀ መንገዲ ናብቲ ዝበለፀ ገፃት ትኸይድ ከም ዘላ እዩ ዝገልፀልና ዘሎ some unforeseen circumstances. 5. On another related matter, it is always important to consult with our embassies whenever our citizens launch fundraising initiatives to support our people and nation. The reason being to avoid overlapping initiatives and to better determine the sector/areas of highest priority. This is
إذا قدر حمشة مبزحتنا النجاجيان أقداسيت نتبنيها كل جزء زخونة كم زعينة بروجكت كم تخلو بتي أبتقاهم زلو إمباسيتات ويكا قنصلاوي سيرفيسز بمنقدو قونا له مخنياتو تمنقسي قدامنتات ناتو على اليو اي نوت قدامنت كوابا مالو بروجكت قبل انا وانت تقلنيا بخميه قيده تا ملختي كالوت سبات قال كونتاكت غيربسكي ناب منستر حبريتاو سددا سلازبلوني سديدا يمبر نابتي زملكوتا كالات ابز زلو نابوم سديدا يرت حبريتا ساوتمون كوميونيكيشن اكايدا نيره بحفشا ግን ካብ منستر حبريتا ناي ኤርትራውን መልሳይ አይተጽበኹ ነይረ በሐፈሻ ምክንያቱ this is a It's normally done through consultations between the foreign ministry/embassies and the Ministry of Finance and National Development. Finally, I hope you will find the brief explanation above useful. Best. Yemaine G/Meskel. Dear Mr. Yemaine, I am very pleased that you took the time from your tight schedule to respond to my message with such a detailed and well-rounded response. I now feel embarrassed by my naive idea, which highlights a common trap that many in the diaspora fall into when thinking about Eritrea. We often assume the issues are simple and jump to misguided conclusions. መልስናተይ ንኹልና እውን ከም ዝስምዓና እንታይ ለመሊሰ መጀመርያ ክብሪ ሃብካ ንዓይ ኣኽቢርካ ኣሚን ናብ ሓደ ሚኒስተር ፅሒፍካ መልሲ ክትረክብ ዳትስ I don't know أنا بسويس زنبر نعم منستر حبريتا نيرتر ناي سويس قدامي نقرأ يفلطوني وين أنا كسب كندو نابوزة بتصح صراحة نعوزة بتصح حبريتا قاتا منت لازم منستر حبريتا ناي سويس يفلطوني أب سويس ولا ناي سويس زي قان تغنكو كقان لكم هيدا اللي نابزو خوانا منستر ناي حجر صحيفة إيميلكم اللي سليجن أي صدبني I don't know أب أمريكا زولهم أب أوروبا زولهم أب منستر صحيفكم مال تزرخبكم كفلت دس بلاني فتينا ونا يفلتني بحفشة منستر ناي حبريتا نتجزيه وسيدو ترى ملسي ترى دي كنا خا امقوز له ملسي باخبروت كبن بمخالو بزح حبني سمعني ناي بحكر ما كاركتر نايتي ناي اتو يمانه قبر مسكل زغلص يزي كغلص كلون بحصر زباله كم زخم زيلون كملس قل نيرو ግን امقوت بزلو منجدي ديتيل زخون حبريتا نتكونه تادما ابي بصحكم زلو انتاي كم زغبر زلون زغلص يو انا انتاي لمليسه اذا انا زغبركو زبزحنا حزب إيرترا عبد الجزلنا نقبرين حد سأقام سرعنا بقى كم زي اللي نبزح حد كم زي نقبر وي كم زي نقبر سيمبلي أبحر بوتا تاريخه تريل كام مفتعيت من قستجن دتنا قرات تكتر دوقت كلا لك من إيرترا ترى يكون سكالوت من قصات علمون الجباب الله نقرات لو من مستحنصصو ده عسفت عمل زقبر بروجكتات الله من قستي نابنت زخانة بروجكت كوز خلوا ذكروا أبي معبل على مالهم لو من زوجة يحرش الدش عمد قال يمبلمنت تدخل نحن أجن تحسب مسألتنا قلتيفنا زي تجبره ويكم سخن جبردو خمس سخن جبردو إلا أبزح عوناتو and this is naive ويكا نتي نقرات أكالي الكاميرا أي simple نقرات كم زين الصغا تلفزيون كاوي كاميرا 5 بلاشوت كذا كيد الكا جزيها كاميرا 11 صغير قوم جيرنا نريونتي هجر كتم حضرن جزها ختم حضرن قد كلته زي تحاحزو نقرات يوم زيادة ما نعايز برهات ليا فبقول جن أتي ملسي توهبه it was a very very interesting نعاي أخبرو كم زعينة ملسي كبني بممراته I was very grateful نتي توهبه ندما بتعمي تحوجسه بحفشة تركبون a very very constructive صبغ زخني مردات زنبرو حدا منستر زاكل جزينا عطو وسيدو نزي حتوناتي كملس بممراته عبي كبر لني ناي مجمري أجزية دما يمس عبي مرحنا إيرترا ركب زقبر زلوا هو بإيميل يخم زخانة ولا مسنا إيرترا ترى ده يكون مس زخانة ناي عالم مس بوليتيك نياتا أنا بزح ركب سرعيني أكايدين مسو بزح سلا زي نبرة ناب زخانة ولا بسويس نبركو ناب زخانة بوليتيك نيا إيميل صحيفة فلتني أبي وتي and this was my first time writing an إيميل ناب منستري حبريتان إيرترا بزهبنا ملص دما أزي عجيبة لأنه كله جزيجن أتي أجباب تخكلني من قد تختيل كانت حتيتك تخكلني عمل كم زمت بتزمت ملس دما زعقب من بارون من البعض نحجي ناي كاميرا انجلنس اقام كم زي كونه اب كالوت عبيت بروجكتات جم بت من قد نزمت انجيج غيرنا ناي حزبنات اقامات ببعاق منا قالك هابتي توسخي بزح ملختو نيرنا قالك ابو زبلدما تي حدث اقام مسراخا كندي منين تبل ابزي حنت فيديو ريا نير مبزحت غزي حدث بز غبرايا it was a very very نتتعقبناتنا صبو غير زغلت يو ناي لومي فيديو قرب كنا ويحاس كزي انا سمعكم ماتنا
تمزيلة تسقي عن تاني خيا رأيوا مسكني تأدى إلكا بزي شرط بلا حانت قدنا أبس مرادي أبدو نجر قدنا دفرست جزان تاريخها شرط بلا بوليتيك كتر خسر حلو نزه حزبن نتمريت نإيرترا نبوليتيك خسر حلو حجز ناتو تزارب كيف فتنيها زيادة ولا شاء الله انتين حجز كيف فتنيها زيادة تمي الله انتين حجز كيف فتنيها أدى تقرايجن نرى مع رأيوا مسكني تأدى قال لك ورا بجاهون حجز مسكين حزبي كابزلو يصا إلكا تحجز سبيها ندي إيرتراجن رأيوا هيجرف رأيوا إلكا بوليتيك رأيوا so accurate ناي بحكي نكنت ببناء بيمتي وازودي كابيرترا نزمت صقام رأيوا مزمان قستعنيوا إذا خمس غيروا كاب تقراي نزمت صقام قل مساكين أتا نعبا قال نكبر نعبا نزن مفتح نقربيتك خون كله تدنقص نعتاتهم نختحجز جنزب كان ورق خان كتوت صغف هاي بلاكا صقام يلن نسبة عالم كتحجز أب تقراي دي خاتحجز أب السودان دي خاتحجز أب أمحرا دي خاتحجز أب صوماليا دي خاتحجز أب جبتي no problem نسب محجز صقام هيكون نعي أب إيرترا زلو صقام خون كله جن سلامتها كتحجز يلكادي تحسب سلامتها أنا تشجر مسرع خانعو مفتحك تروح بلو زي تفتن why every problem نا إيرترا شير ناقبرو زرعي وزع عدد عنو زلو زي ولا تأتمنوكو نعمتات منقسني يروم كويس لمتاي ناي كالوت هاجرات صقام كون كله نخد فتحو دنقاص ادس معاكا اب إيرترا زخون زلو صقام جن نخد فتحو دايكونسي بوليتيكا كسر حلو بروباغندا كسر حلو تفتن ازي حدا كابتي رؤي صقام ابزي دياسبورا زلو بفلا يابتي تقاوما يزبل زنبره كفالنا حبرتسبنا زرعه حضور حمام كبلا يخل اب زخونه يكون اغاطامي نايزي تقاومو حنت غزي نسبه إيرترا زلو نكحجز غنزب واصي يفلطني حنت غزي خانتايو كل تزبلو بفلا يا بيتران زلو عرب تجزلو كتحجزو تفتن تقوم من بعد whatever كتحجز تفتن تخوني سو نخال نغرات كا كون خلي ابي تران زلو حزبي ابي تران زلو اوكي let me explain to هذا نغر كغلص ابز مجمريا كحلفنا ذا فيديو زيا كتريوا خلهم ابس مراس تغبريت just amazing كسايبره نبي تراتيو ኣብቲ ግዜ ንስነትና ነስተማቕሮ ዝነበርና ብገለ ዓይነት ህዝቢ ክራውድድ ኮይኑ ዝገበሮ ኮንሰርት እዩ this is amazing ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ ክምለስ ከለና ግን UN ንኤርትራ ኣገዳ ኣውሪድላ ኣሎ ኦኬ ወላ ካብ 2018 ተኣለዮ ስቲል UN ኣጊድዋ ነይሩ እዩ ኣብዚ ዋን እዚ ግን UN ብዙሕ ፕሮጀክታት ኣብ ኤርትራ ዝገብር ዘሎ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ UN ኦከት ዝበለፀ መንግስቲ ኣይበለን ታይዳ ስርሑ ግን ንሰባት ምርዳእ ስለ ዝኾነ ከረዳኩም ኢለ ይዛረብ ዘለኹ ንመንግስቲ ኤርትራ ወይት ፖለቲካዊ ኣካይዳና ኤርትራ ኣይደልዮን እዩ ዘሎ UN ግን ህዝቢ ክሕገዝ ዘለዎ ብምባል ናብ ህዝቢ ኣተኪሩ ኣብቲ ዘድልዮ UNDP ካልኦት ኣካላት ናይ UN ምስቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝደልዮ ዓይነት ኣካይዳ ብምኻድ ብዙሕ ፕሮጀክታት ይገብር ኣለዉ ሕርሻታት ኣብ በዓል ከባቢ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ናይ ተምሪ ሕርሻ ንርኢ ነርና ኣብ ዩኒሴፍ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ገጠራት ዝግበር ዘሎ ካልኦት ክፋላት ናይ UN ስለምንታይ ፖለቲካ ካላርስቲ እዩ ህዝቢ ካላርስቲ እዩ ንህዝብኻ ፅቡቕ እንተጌርካ ኣብቲ ፖለቲካ ولا بوليتيكا علامان تلكا نهزبخا صبغ تغيركا هزبخا كقبلكا يخل ولا حنت 5 سنتيم من هزبخا غيركا له زي تفلت جن كل غزي ببوليتيكا فتح 5 الكا ديمقراسي جن حسوتيو بنصارو ገንዘብካ አኪብካ ኣብ ጎረቤት ሃገር ንሱ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ክጠፋ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ቀስና በልና ክንህጉገለና ካብ ተዓዲ ምንታ ነተዓዲ ክንወርስ ባሕርናትና እዩ ኣፍተገ ባሕርናትና እዩ ባፅዕናትና እዩ ታሪኽናትና እዩ መሬትናትና እዩ ንዝብል ግን ጸገም የብልካ ንዓታቶም ንኽትሕግዝ ስለዚ ናትካ ፖለቲካ ንጹር ኣይኮነን ዘይኮነሲ ናትካ ፖለቲካ አንጻር ኤርትራውነት ስለ ዝኾነ ኤርትራዊ ንዝበለ ባንዴራ ንዝሓዘ ክትቅርስም ለይትም መዓልትና ሰራሕካ ኣነ ንህዝቢ ኤርትራ ክሕግዝ እየ ንህዝቢ ኤርትራ ከንቅሕ ስለ ዝበልኩ ከም ጸላይ ቆፂርካ ለይትም መዓልትና አንጻር ትኸይ ዘለኻ ኤርትራዊ ክቕበለካ ኢልካ ትሕሰብ that's why ድማ ፖለቲካ ናትካ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ንኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክሰርሖ ትፍትን ዘለኻ ኣቢ ኣሕመድ ክዓሻ ኣይኮነን ንግዚኡ ክጥቀመልካዩ ውግእ እንተሎ ኣፋኖ ኣብኡ ክትወካዩ መጀመርያ ኣብቲ መጀመርያ ክዕወተሉ ዝደሊ ናብኡ ክትወካዩ እንተሞትካ ዶሚ ይኮነን ህዝቢ ይኮነን ፀገም የብሉን ኣብኡ ክትወካዩ ኣብ ካልእ ዕላማታቱ ክጥቀመልካዩ ኣንጻር ኤርትራ ክዋጋእ ድሌት ከም ዘይብሉ ግን ኣብ ብዙሕ ቦታት ኣብ ብዙሕ እዋን ፈሊጥና ኣለና so back to the topic ደረጂ ዝኾነ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ምስትዮም ዝግበኦም ማሕበራት ናይ መንግስቲ ተናቢብካ ዝግበር ፕሮጀክት ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ጌጋታት ዘይኮነ ድሕሪ
ነፍሲ ወከፍ ሰብ ስርሑ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሃገር ኣብ ስዊስ ተኸይድካ ኣብ ኣሜሪካ ተኸይድካ ኣብ ኤርትራ ተኸይድካ ተመሳሳልነት ኣለዎ መንግስቲ ንመንግስቲ እዩ ዝመስል መንግስቲ ድማ ባጀት ኣለዎ ብባጀት ናቱ ድማ ቀዳምነታት ናቱ ይሰርሕ ቀዳምነታት ናይቲ መንግስቲ ናበይ ገፅ እዩ ንሱ ንቅድሚትና ከዶ ከሎ ስኻ ንድሕሪት ዝወስድ ፕሮጀክት ክትገብር የብልካ ስለምንታይ እቲ ህዝቢ ክዕወት ኮይኑ እቲ መንግስቲ ኣብ ሓደ ቦታ እንተሎ ዕላማታት ኣለዎ ንሱ ክበፅሖ ዝደሊ ኣብቲ ንሱ ዝበፅሖ ዘሎ ምስ እንድሕሪ ከይድካ እቲ ጉዕዞ ይጥዕም እቲ ትገብሮ ድማ ውፅኢታዊ ይኸውን ስለዚ ደጊመ ደጋጊመ ነቲ ዝተጋብረለይ ክፉት ዝኾነ ዲስካሽንስ ክፉት ዝኾነ ኮንቨርሴሽንስ ከምኡ ድማ እንካን ሪሊ ብዕምቆ ዘለዎ ንፀገማት ከምዚ ገሊፅካ ሓንቲ ድማ ምስ በዓልቲ ቤተይ ክንዛረብ ከለና እውን ዝበለት ንሲ ኣይገርመካን ግን ወላ ሓገሲ ኤርትራስ መድለያ ነይሩ እኮ ሓገዝ ወላ ተወሳኺ ካሜራ ክኾኖምን እኮ ወግበሩ ምበሉካ ነይሮም ግን ኤርትራስ ክሳዕ ክንደይ ንዘየድልያ ዘይትልምን ሃገር ከም ዝኾነ ኣይገርመካን ደይላትኒ ሺዝ ራይት ኣነ ከም ኣይሓሰብኩን ግን ሺዝ ራይት ሚት ሚት ሓቂ ማሲ ዝኾነ ነገር ክሕግዘካ ተልካ ወው ሃበና ወላ እታ ካሜራ ንምንታይ ኣብ ቃሮራ ንዘሎ መደበር ዘይንህባ ኢሎም ግበር እንዶ ወላ ክንደይ ካቱ እቲ ብዘየገድስ ኤርትራን ከምኡ ዘይናቱ ወይ ኣብ ዘየድልዮ ግዜ እቲ ህዝቢ ኣካል ናቱ ገይሩ ስለ ዝሓስብ ኣብ ዘየድሊ ቦታ ሃልኪ ናይቲ ገንዘብ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ዘይከውን ቦታ ወይ እውን ንሳቶም ኣብ ሰርሕሉ ዘሎ ተደራቢ ስራሕ ንክስራሕ ከም ዘይደሊ ዝገልፀልካ this is really beautiful ሓላፍነት ዝስምዖ ዝግደስ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ መንግስቲ ዘየድልዮ ገንዘብ ተኮይኑ ንዓና የድልየናን እዩ ንካልኦት ዘድልዮም ግበርዎም ወይ እውን ካልኦት ዘድሊ ቦታታት ኣለዉ ተናቢብኩም ግበሩ ክበሃል ከሎ እውን ሓደ ካብቲ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ካብዚያ ኤክስቼንጅ ሕጂ ዝገበርናዮ ንእሽተይ ኢንድያ ግን ካባ ብዙሕ ነገራት ክመሃር ክኢለ እዚ ድማ ንኩልና እውን ሓደ ዓብይ ትምህርቲ ኮይኑ ይስምዓኒ ብዙሕ ግዜ ዓብ ትምህርቲ ዝበልክዎ ድማ በብደረጃኻ ግለሰብ ኮይንካ ትፈልጦ ነገራት ኣሎ እንድዩ ትፈልጦ ነገራት ኣሎ ተማሂርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ገለ ደረጃ በፂሕካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ትፈልጦ ነገራት ድማ ኣለካ እሱ ግን ደረት ኣለዎ ብዛዕባ ሃገር ክትዛረብ ከለኻ ኣነ ንነፍሰይ እውን ሪፍሌክት ንነፍሰይ እናወቀስክዮ ዛረብ ዘለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ነገራት ብናትካ ዓይነት ጥራይ ርኢኻ ሓደ ፀገም ርኢኻ ከምዚ ይግበር ከምዚ ይግበር ከምዚ ይግበር ትብል ማለት ጥሪ ኢልካ ሓደ ዓብይ ሸውዓት ኢኻ ብዙሕ ነገር ይዝረብ ማለት እዩ and this is መረዳእታ ናይ ምግዳል እዩ ሓሳብ ክትብ ትኽእል ኢኻ ግን ክስራሕ ከሎ ኣብ ካምፓኒ እንተደይብካ ንኣብነት ኣነሲ ካምፓኒ ራን ስለ ዝገብር ዘለኹ ኣብ ትሕተይ እውን ቲም ስለ ዘለውኒ ይርዳእኒ እዩ ሓደ ጨንፈር ዘሎ ቲም ንእሽተይ ክፋል ዝሰርሓለይ ዘሎ ሙሉእ ብሙሉእ ኩል ናተይ ስራሕ ክርድኦ ይክእልኒ ስለዚ ከምዚ ግበር እንተኢሉኒ መብዛሕትኡ ግዜ እኹል ስእሊ ስለ ዘይብሉ እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ኢኻ ትብል ልክዕ ንስኻ ድማ ከም ግለሰብ ከምኡ ኢኻ ደረጃ መረዳእታኻ ድሩት እዩ ንኩሉ ነገር ክትርድኦ ይትኽእልኒ ኢኻ መንግስቲ ድማ ኣካይዳ ናቱ ኣለዎ ናይ ብሓቂ ካብ ልቢ ከምቶም ዩኤን ዝብሎም ዘሎ ዋላ እኳ ነቲ ፖሊስ ናይ ኤርትራ ፊት ንፊት ተደይኮኑ ግን ንህዝቢ ምሕጋዝ ስለ ዝኾነ ዕላማ ናቶም ነቲ ካልእ ነገራት ገዲፎም ኣብታ ህዝቢ ምሕጋዝ ብዝከኣሎም መንገዲ ይሕግዙ ኣለዉ ፅቡቅ ስራሕ ድማ ይገብሩ ኣለዉ ፅቡቅ ፍረ እውን የፍርዩሉ ኣለዉ ንሕና ድማ ብዘየገድስ ኣበይ ኩነታት ኣለኻ ኣብ ህዝብካ ተኪርካ ንህዝብካ ክሕገዘሉ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ንነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ፖለቲካዊ ከይገበርካ ፀገም ርኢኻ ከመይ ጌራ ነክፈትሓ ክእል ዘይትብል ስለምንታይ ኣበርክቶ ክትገብር ዘይትኽእል ብዙሕ ነገራት ክንገብር ንኽእል ኢና ስለዚ ነዚ ንክትገብር ድማ ኣብ ዝኾነ ዓለም ድማ ከምኡ ፅኢልካ ምስ ኢልካ ዋላ እዚ ክገብር እየ ትብልኒ ኢኻ ገባብ ኣለዎ ኣበይ ትኸይድ ናበይ ትኸይድ ብኸመይ ኸይድ ገንዘብ ዋላ ሓገዝ ኢልካ እውን ናብ ብልሽውና ክኸይድ ስለ ዝኽእል እቲ መንገዲ ዋላ ሃገራት ዓረብ እውን ኣይቅበልዎን እየን ቻሪቲ ክትገብር ተኮይንካ መጀመርያ ትክክለኛ ዕላማታት ናትካ ብንፁር ብፅሑፍ ከተረክብ ትክእል ኣለካ ቻሪቲ ናተይ እዝን ክገብር እዩ እዝን ዕላማታት ናት እዩ ብከምዚ ከምዚ ክኸይድ ኢልካ ኣመዝጊብካ ኩሉ ነገር ምሳብካ ሽዑ ካብቲ ዕላማት ክዎ ከም ዘይወፅእ ቁፅፅር ክግበረሉ ይኽእል ስለዚ ብስም ቻሪቲ ወይ ከዓ ሓገዝ ተባሂሉ ብዙሕ ብልሽውና ብዙሕ ሕፅበተ ገንዘብ ወይ ከዓ ማኒ ላውንድሪንግ ስለ ዝካየድ እሱ እውን ጥንቃቐ ዘድልዮ ነብሱ ዝኻለ ዓባ ርእሱ ስለ ዝኾነ ወይ ብዙሕ ተዛሪበ ኣለኹ ኣዝያ ነዋሕ እውን ኮይናትላ እታ ቪድዮ ግን እግረ መንገደይ ከይጠቀስኮ ክሓልፍ ስለ ዘይደሊ ጥራየ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩደ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ተመክሮ ድማ ኣብ ኮሜንት ግደፉለይ ዝኾነ ፕሮጀክት እንተሎ ኣብ ዝመፅእ ኮሚኒኬት ክገብር እየ ሓቢርና ድማ ዝኾነ ንገብሮ እዚኣ ግን ሓንቲ ብልፅቲ ተመክሮ እያ ነይራ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳባት ፕሊስ ኣብ ኮሜንት ግደፉለይ ክፅበየኩም እየ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ብዚኣ ጥዕምቲ መለውዲ ክገድፈኩም Dear Mr. George, greetings from Asmara, and apologies at the outset for not responding to your message of Sunday night, promptly due to other pressing engagements. 1. Let me first thank you for your keen/constructive interest and positive initiatives to address the perceived problem. But there are some inaccuracies in the diagnosis of the problem. The problem does not arise from outdated or poor quality's cameras. Let me walk you through the value chain of production/transmission for a better appraisal of the problem. 2.
The event in the stadium was filmed by our mobile studio, OBVA, and deployed there for live broadcasting. The mobile studio is equipped with the latest HD cameras Grass Valley brand LDX92, which have HD format. Full and complete editing is routinely performed on the mobile studio and sent via satellite link to the studio/playout station in the main studio at our Asmara HQ. This is then uplinked to Nilesat, Arabsat, Globcast, and ENS12. We pay quite a big sum of money, amounting to around 1.5 million USD per year, because we wish to reach all our diaspora all over the world. As these vast geographic space cannot be covered by the footprint of one satellite, we have no choice but to procure the combined services of the satellites mentioned above. In addition, Erie TV programs are live streamed in the internet via Dendon LLC, who have a contract with the Ministry for live transmission as well as selective inputs on YouTube and other social media. 3. The quality problem arises because all the programs prepared on HD format throughout the value chain of production, cameras, post-production segment, etc., are uplinked in SD format. This reduces the quality to some extent. Furthermore, for internet live streaming, the relaying company based in Jordan receives the signals from Arabsat/Badr 4 satellite and transmits to Dendon LLC for internet live streaming. This means there is iterative reduction in quality. 4. The MOI has developed an integrated project to resolve these problems since 2019. The original and holistic approach was and remains to fully digitalize the broadcasting component in HD format. The project, which will cost around $40 million, was worked out with potential partners, but implementation and associated financing was delayed for a variety of reasons. But we have a complete bankable project. The advantage would have been not only high quality, but also 6 to 8 independent channels with own frequency. Now we are working on another much reduced and phased implementation of the project. The first phase will consist of upgrading the uplink to HD format. Even this slice program will require substantial funding, but this is already on the pipeline. This will hopefully be implemented before the end of the year, barring some unforeseen circumstances. 5. On another related matter, it is always important to consult with our embassies whenever our citizens launch fundraising initiatives to support our people and nation. The reason being to avoid overlapping initiatives and to better determine the sector/areas of highest priority. This is normally done through consultations between the Foreign Ministry/embassies and the Ministry of Finance and National Development. Finally, I hope you will find the brief explanation above useful. Best. Yemain G/Meskel. Dear Mr. Yemain, I am very pleased that you took the time from your tight schedule to respond to my message with such a detailed and well-rounded response. I now feel embarrassed by my naive idea, which highlights a common trap that many in the diaspora fall into when thinking about Eritrea. We often assume the issues are simple and jump to misguided conclusions. I sincerely apologize for any confusion or disruption caused by my wishful thinking without a proper understanding of the real issues. Your comprehensive response has provided me with much needed clarity, and I am more than satisfied with the explanation. I will ensure that my audience is properly informed so that we can learn from this experience for the future. If there are any other areas where we can contribute, please do not hesitate to let us know. I have consulted with people knowledgeable about these matters, including the Eritrean consulate in Switzerland, and some suggested that I should directly reach out to you, which I am pleased I did. At least I got a thorough response. Thank you so much for the sacrifices you and everyone at the ministry are making for our people and country. Best regards, George Dart. YouTube channel G. Drat.